Bingo! Bingo! Bruh. Wow, teman-teman, di sini ada si Ipin, Fizi, Ehsan, Mail, dan si Upin, teman-teman. Wow, keren. Tapi mereka tidak punya kepala, teman-teman. Kepalanya terpisah. Mari kita pasang kepala mereka, teman-teman. Let's go. Iya. Mari kita pasang kepala si Upin dulu, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala si Upin sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala si Mail, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala si Mail sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala si Ehsan, teman-teman. Let's go. Wah, keren, teman-teman. Kepala si Ehsan sudah terpasang, teman-teman. Wow. Coba sekarang kita pasang kepala si Fizi, teman-teman. Let's go. Wow, teman-teman, kepala si Fizi sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala si Ipin, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala si Ipin sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Wah, teman-teman, kepalanya sudah terpasang semua, teman-teman.